I think untuk semua peserta-peserta kan, memang mereka akan nervous, rasa nervous juga kan. Macam kita pun dah lama nyanyi pun masih nervous. Crazy kan, gila. I think kelainannya adalah sekarang ada banyak macam lighting effects, props, dia ada banyak lagi lah benda-benda. Like dulu kita memang concentrate on persembahan, just nyanyi. And dulu I think artis also, diorang, every artist ada dia punya own style kan, sendirian dia punya style, tone suara dia, dari segi but a lot of them were very different sebab lagu-lagu mereka pun lain daripada lain-lain. Nowadays it's a different generation, and mungkin sekarang maybe lebih kompetitif sebab ramai sangat artis, so many kan, and then peminat pun ada pilihan, dia banyak choices, minat ke tak minat ke terletak pada kita sendiri. So let's all enjoy and terimalah lagu-lagu balada dan lagu-lagu pop culture Malaysia. Kita harus bangga kita ada kita pun punya music sendiri.